Yes, reka ngusuzi kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho uherereye, dore ko nyaboneka mudukurikira muri beshi yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ikaba ari Imena Sports. Nyaboneka tinya kugenda mvuga nti reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho ubundi tubane gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi cyane cyane hano Kumena Sport muri Irijoro. So namakuru yihuta kandi agezweho yaba ari kuvugwa hano mu Rwanda cyane cyane mu isi ya siporo, dore ko tugufitiye byinshi bigiye bitandukanye. Kuri Irijoro rero turaza kugenda twitsa cyane ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ni imwe mu makipe afite amakuru menshi cyane kuri Irijoro nkuko tugiye kugenda tubibanaho. Ni ikipe ya Rayon Sport ngira ngo murabizi yuko uyu mwaka ntago waje kugenda uyigendekera neza. Ikipe ya Rayon Sport yaje kwirukanka ku gikombe bigenda byanga, iza kugenda ihanwa. Nyuma yo kugenda ihanwa rero ikipe ya Rayon Sport yaje kugenda ihura n'akaga gakomeye cyane, kuko ikipe ya Rayon Sport yahanwe imikino igera kuri 2 nta bafana. Ariko nanone ni ikipe ya Rayon Sport ikeneye kuba yarisforosa cyangwa se yagenda izamura imbaraga z'abakinnyi bayo, dore ko yifuza kuba yagenda isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. So navuga ko rero ikipe ya Rayon Sport ifite kuba uyu mwaka igomba kuba igenda iri forusa ikipe yabo, kuko ikeneye kugenda yongeramo imbaraga. Byumvikane yuko ni Rayon Sport iraza kuba igenda isabwa imbaraga zidasanzwe cyane, kuko iraza kuba igenda ijya ku isoko isinyisha abakinnyi benshi, bigahita bitanga umukoro ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yuko nyaboneka uyu mwaka ari bwo bakenewe kandi baba bagomba kuba bagenda bigaragaza cyane cyane, kuko ikipe ya Rayon Sport ifite imyanya imyinshi igiye irangaye. Iraza kuba igenda ireba yuko yagenda isana. Ni nyuma yaho rero ibingibi kandi bije kugenda biba nyuma yaho rero ikipe ya Rayon Sport ifite benshi bashoje, ariko nayo ikaba yifuza kuba hari benshi yagenda igura. Tugiye kugenda tugarukaho muri uyu mugoroba. Muri uyu mugoroba kandi ikipe ya APR ibirori birakomeje, ni ibirori bikomeje cyane, aho iri kugenda yishimira igikombe cya shampiyona itwaye uyu mwaka, dore ko yaje kugenda igitwarira mu karere ka Ngoma, aho yazaga kugenda itsinda ikipe ya Muhazi United. Ikipe ya Rayon Sport yoyo iri kugenda inganya n'ikipe ya Vision. Byumvikane ko ikipe ya APR niyo yatsindwa match ishigaje yahita yegukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Ngira ngo murumva yuko ikipe ya APR yamaze kugenda yizera yuko izagenda itwara iki igikombe cya shampiyona. Cyo mvuye ahanga kandi ndaza guhita nirukanka nerekeza ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi ni ikipe zagendaga zirushaho kuba zishaka tike ya UEFA Champions League. Ngira ngo turaza kugenda twisa cyane kuri shampiyona yanga mu gihugu cy'Ubwongereza. Shampiyona ije kugenda isozwa muri uyu mugoroba, nk'uko nari naje kugenda mbibemererayo gatanu kuri gatanu yuko turaza kuba tugenda tubigaruko uko amakipe agiye asoza ndetse nabashije kuba agenda zamuka muri Champions League. Byose nahangaha mu kiganiro cyacu rero nyaboneka nagutindiye nyemerera kandi subscribe twihute tubashe kugenda tukugezaho byinshi biri kugenda bivugwa cyane cyane muri uyu mugoroba ahangaha mu isi ya siporo, aho ndibuze kuba ngenda mpera no ku mugabane w'i Burayi. So ku mugabane w'i Burayi yari imikino ya shampiyona yazaga kugenda ikomeza. Yari shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza rero yari yaje kugenda imanuka cyane aho ikipe ya zagendaga ziterekamo cyane nko ku ikipe ya Manchester United. Manchester United rero ni imwe mu makipe navuga ko amaze kugenda yerekana yuko uyu mugoroba yarari determine aje kugenda husha cyangwa se abuza ikipe ya Aston Villa kuba yagenda ijya mu mikino ya UEFA Champions League. Byumvikane yuko
ikipe ya Manchester United ije kugenda ikorera Chelsea akazi, dore ko Chelsea nayo yari yaje kugenda yikorera akazi, ariko Newcastle nayo ikaba imaze kugenda yirangaraho. Byose nanga 5-5 ngira ngo tubashe kuba tugenda tubinyobonamo. Ni match zari zaje kugenda zitangira, ikipe ya Bournemouth itsinda ikipe ya Leicester City. Mwibutse ko match zari zaje kugenda zibera ku isaha imwe. Bournemouth yatsinze Leicester City ibitego 2-0, mu gihe ikipe ya Fulham yatsindwaga n'ikipe ya Manchester City ibitego 2-0. Ni ikipe ya Manchester City igitego cya mbere cyatsinzwe n'umusore bita Ike Gundogan, ndetse icya kabiri kiza gutsindwa kuri penalty n'umusore bita Eric Brot Haaland, umwe mu basore navuga ko bameze neza. Mwizama rya Fulham hari abanjemo Bernard Leno, mu gihe Kenny Checha yarahari, Joachim Andersen yarahari, ndetse n'uwo bita George Kwes yarahari na Antonio Robinson yarahari. Tommy Koyanakri yarahari, Sasake Lukik yarahari, Adama Traore yarahari, Andreas Pereira yarahari, ndetse n'uwo bita Harry Wilsonzi. Raul Jimenez akaba ariwe wagendaga yashakira ibitego ikipe ya Manchester ya Bournemouth. Ederson Magalhaes yarahari kuri Man City, akandi yari yagarutse, ndetse na Ruben Diaz, ruhande rumwe rwacagaho Matheus Nunes, ndetse Jacob Givio yarahari, Ikagundogan, ndetse na Nico Gonzalez, Jamie Doku, Omar Omarish, ndetse na Bruno Bernardo Silva, ndetse mu gihe batakishaga umusore bita Eric Brot Haaland, dore ko Duko yaje kugenda avamo ku munota wa 74. Savinho yinjiramo, mu gihe umusore bita Amahesh yaje kugenda avamo ku munota 82. Phil Foden arinjira, Eric Brot Haaland avuyemo ku munota 85. uwo bita Echlava agenda yinjira, mu gihe Kevin De Bruyne ku munota 85 yaje kugenda asimbura muzee wa kazi Ike Gundogan. Byumvikane yuko yari Man City yazaga kugenda ishaka ibisubizo muri match hose, mu gihe kandi ikipe ya Ipswich yazaga kugenda itsindwa na West Ham ibitego bigera kuri 3-1. Liverpool yagendaga inganya n'ikipe ya Crystal Palace. Liverpool navuga ko yaje kugenda itenguha abantu. Liverpool yaje kugenda ibona ikarita y'umutuku y'umusore bita Gravenberch. Uyu musore rero bita Ryan Gravenberch yaje guhabwa ikarita ku munota 61, aza kubona ikarita ya kabiri ku munota wa 68. mu gihe Gakpo yaza kugenda yishyura igitego cyatsinzwe na Ismail Sara ku munota 84. Liverpool bari babanje kugenda abayimininiza. Ni Liverpool yaje kugenda itsindwa ifite abakinyi bayo bose nkuko yari yaje kugenda ibabanzamo. Mwizamari harimo Arsene Becker, mu gihe Koni Badru yarari, Ibrahim Konate yarari, Virgil van Dijk yarari, ndetse na Andre Robertson yarahari. Gravenberch yarari, ndetse na Curtis Jones. Mohamed Salah yacaga uruhande rumwe, obita Cody Gakpo yarahari, ndetse n'umusore bita Dominique Szoboszlai yarahari, mu gihe batakishaga umusore nka Luis Diagne. Mu gihe ku ruhande rwa Crystal Palace Dean Anderson yarahari, Jeffrey Lana yarahari, Maxime Croix yarahari, Chris Richard yarahari, ndetse n'umusore bita Michel yarahari, Denis Kamanda yarahari, William Huge yarahari, Denis Nunez yarahari, Ismail Sara yarahari, ndetse n'uwo bita Eze yarahari, mu gihe batakishaga umusore bita Jean-Philippe Mateta yaje kugenda asimburwa na Entika Edi Kentia. Eze yasimbuwe na Devin, ndetse umusore bita ubwo yasimbuwe na Eze, ndetse na Fraka akaba yaje kugenda ajyamo. Ikipe ya Liverpool rero isoza inganya igitego kimwe n'ikipe ya Crystal Palace. Mu gihe ikipe ya Manchester United yo yagendaga itsinda ikipe ya Aston Villa ibitego bigera kuri 2-0. Byumvikane ko Manchester City yagendaga ihagarika Aston Villa igitekerezo cyo kuba yatekereza ko izajya mu mikino ya UEFA Champions League y'uyu mwaka. Mwibutse ko ni ikipe ya Manchester United navuga ko yaje gufashwa nuko Aston Villa akiri kare cyane yaje guhabwa ikarita y'umutuku ku munota 45, yaje guhabwa umunyezama wa
wa Aston Villa ku munota 45 n'umuzamu ubona wundi ni Emiliano Martinez waje kugenda yerekwa ikarita y'umutuku. Ikipe ya Aston Villa yaje kujya igitego ku munota 76 cya Amad Diallo yaje kugenda atsinda kuri passe y'umusore bita Bernard Fernandez, mu gihe wo bita Eriksen yaje kugenda atsinda penalty ku munota wa 87. Yari ikipe ya Manchester United yari yabanjemo umusore bita Eter Benda, mu gihe Victor Lindelof yarahari, Harry Maguire yarahari, ndetse n'uwo bita Ademi Heaven yarahari, Mazraoui yarahari, Bernard Fernandez yarahari, Casemiro ndetse na Patrick Doku akaba yarahari. Rwanda rumwe rwacagaho Amad Diallo, urundi rucaho Mason Mount, mu gihe batakishaga umusore bita Emir Hojlund. Mu gihe ku ruhande rwa Aston Villa bari babanjemo umusore bita Emiliano Martinez waje guhabwa ikarita y'umutuku, Ivan Matsumi yarahari, Paulo Torres yarahari, Ezri Kosa yarahari, Mati Cash yarahari, Boubacar Kamara yarahari, Amadou Onana yarahari, Johnny Gia yarahari, ndetse n'umusore bita Marco Asensio, ndetse n'umusore bita Morgan Roger, mu gihe batakishaga umusore bita Ole Watkins. Asensio yavuyemo hajyamo Arseni, mu gihe Yurtemans yaje gusimbura Makige, ndetse Onana yaje gusimburwa na Ramsey, mu gihe umusore bita Midie yaje kugenda asimburwa na Mahoni. Mwibutse ko iyi kipe umusore bita Rashford yaravunitse, naje kugenda mbana bamwe bambaza bati umusore bita Rashford ko tutaje kugenda tumubona. So yari ikipe rero ya Newcastle nayo yazaga kugenda itakariza mu rugo, aho yaje kugenda itsindwa na Everton igitego kimwe ku busa. Newcastle yari ifite amahirwe yayo imbere yo kwerekeza mu mikino ya UEFA Champions League, kuko iza muri Big Four byari likely yuko yari buze ari ya kane cyangwa se ikaba ari ikipe ya gatatu, kuko byashobokaga ibyo yari bukore byose. Ariko yaje kugenda yirangaraho biha amahirwe ikipe ya Chelsea yo yari iriho igenda itera ikipe ya Nottingham Forest, itinayibagiza igitekerezo cyo kuvuga ngo yabona Big Four. Yaje kugenda iyitsinda rero ku gitego kimwe ku busa. Chelsea navuga ko yaje kugenda ikora akazi gakomeye cyane. Mwizama rya Chelsea hari haje reka mpere ku ruhande rwa Nottingham Forest yari yakiriye. Nottingham Forest yari ifite uwo bita Metse yari ahari, Ora Aina yarahari, uyu n'umunya Nigeria, Nikola Milikovic yarahari, Muriro yarahari, Nico Williams yarahari, Nicolas Gonzalez yarahari, Abrahim Sangare yarahari, Elio Henderson yarahari, ndetse n'umusore bita Morgan Gibbs White yarahari, uwo bita Chris Wood yacaga uruhande rumwe, urundi rucaho Anthony Elanga. Ni mu gihe kandi ikipe ya Chelsea mwizama yari yabanjemo Robert Sanchez, mu gihe Marco Cucurella yarahari, Davis Corwil yarahari, Tosin Adebayor yarahari, Rich James yacaga ku ruhande rumwe, Enzo Fernandez yarahari, Moyes Caicedo yarahari, Jadon Sancho yacaga uruhande rumwe, mu gihe Kopama yarahari, Madueke yarahari, batakisha umusore bita Pedro Neto. Yayo yari ikipe ya Chelsea navuga ko ije kugenda yitwara neza uyu mwaka. Abantu benshi bari bafite ubwoba bw'uko itazabasha kuba igenda ikina imikino ya UEFA Champions League, ikaba yaje kugenda ibigeraho. Ni mu gihe ikipe ya Arsenal yo yari igenda itsinda ikipe ya Southampton ibitego bigera kuri 2-1. Match yari yaje kugenda igorana cyane. Ni Arsenal yari yaje kujya ku kibuga cya Southampton yari yaje kugenda ibanza mu musore bita Ramsda, mu gihe umusore bita Yuki Sagawa yarahari, Fayeni Joanna yarahari, Nathan Wood yarahari,
Chris Taylor yarahari, Wellington yarahari, umusore bita Jay Robinson yarahari, Matias Fernandez yarahari mu kibuga hagati, umusore bita Okchoku yarahari mu kibuga hagati, ndetse n'uwo bita Suleiman yari ahari mu gihe batakishaga umusore bita Rossi Stewart waruhari wanaza kugenda atsinda igitego. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal hari harimo umunyezama bita David Raya mwizama, Kieran Tierney yarahari kuri gatatu, Jacob Kivioro na Ben White bakaba bari mu mutima wa defense, Thomas Partey yarahari nawe yacaga ku ruhande rwo kuri kabiri, Michael Merino yarari mu kibuga hagati, Alexander Zinchenko yarahari ndetse na Declan Rice, Raheem Sterling yacaga uruhande rumwe mu gihe urundi rwacaga umusore bita Nathan Nuareni batakisha umusore bita Gabriel Martinelli. Umusore bita Trossard yaje gusimbura Kieran Tierney, Sterling asimburwa na Bukayo Saka, ndetse umusore bita Zinchenko yaje guha umwanya uwo bita Lewis Skelly, mu gihe Kai Havertz yongeye kugenda agaruka nyuma y'igihe kitari gito ari mu mvune, na Martin Odegaard waje kugenda ajyamo ku munota 75 aza kugenda atsinda igitego cyaje kugenda gitanga itsinzi ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. Navuga ngo rero ni Arsenal yari imeze neza cyane kandi wabonaga ko yari ihari, mu gikipe ya Tottenham Hotspur yatsindwaga na Brighton ibitego 4-1. Wolverhampton inganya n'ikipe ya Brentford ibitego bigera kuri 1-1. So navuga ngo ni English Premier League isojwe, ikipe ya Liverpool iyoboye na 88, mu gihe Arsenal ifite 78, mu gihe ikipe ya Manchester City ifite 71. Chelsea ni ya kane n'amanota 69, mu gihe ikipe ya gatanu ari Newcastle ifite 66. Aston Villa ni ya gatandatu na 66. Nottingham Forest ni ya karindwi na 65. Brighton ni ya munani n'amanota 61. Bournemouth ni ya 9 n'amanota 56, mu gihe ikipe ya Brentford ni ya 10 n'amanota 56. Fulham ni ya 11 n'amanota 58. Crystal Palace ni ya 12 n'amanota 53. Everton ni ya 13 n'amanota 48. Ikaba iri mu mwenda w'ibitego 2, mu gihe ikipe ya West Ham ni ya 14 n'amanota 43 n'umwenda w'ibitego 16. Manchester United ni ya 15 n'amanota 42 n'umwenda w'ibitego 10. Wolverhampton Wanderers ikaba iri ku mwanya 16 n'amanota 42 ni umwenda w'ibitego 15, mu gihe ikipe ya Tottenham Hotspur ni ya 17 n'amanota 38 n'umwenda w'igitego 1. Byumvikane ko ikipe ya Tottenham Hotspur iciriwe hakarengo ngibe yabasha kuba igenda imanuka. Leicester City ikaba isubiye mu ciciro cya kabiri ku mwanya 18 n'amanota 25. Ipswich Town mu ciciro cya kabiri n'amanota 22. Southampton n'amanota 12 ikaba nayo yisubiriye mu ciciro cya kabiri, ikaba ije kuba igenda ideranja. Navuga ngo ni English Premier League rero yaryoheye abakunzi bayo, ngira ngo ku bakunzi ba Imena Sport twagiye tubana muri English Premier League mu bihe bigiye bitandukanye. Reka rero nyaboneka mbonereho kugenda mugani abo twabanye muri English Premier League barabizi yuko hano Kumena Sport twagendaga tubagezaho. Ni mu gihe mu gihugu cya Espagne Girona ikaba imaze gutsindwa na Atletico Madrid ibitego 4-0. Mwibutse ko nabwo bari gusoza. Sevilla ikaba imaze kugenda itsindwa na Villarreal ibitego 4-2. Atletico Club iri kugenda itsindwa n'ikipe ya FC Barcelona ibitego bigera kuri 2-0, byose by'umusore bita Robert Lewandowski. Navuga ni Barcelona imeze neza, ni Barcelona yabanjemo Inaco Peina mwizama, Alejandro Balde yagarutse, Ronald Araujo ari mu mutima wa defense ndetse n'umusore bita Paul Kubasi. Eric Garcia ari guca kuri kabiri, Paul Gabi Pedro
Pedri ari mu kibuga hagati ndetse n'umusore bita Florian Lopez afatanyije na Gavi. Uruhande rumwe ni Rafinha, urundi ni Yamini Yamal, urundi rukaba bari kugenda batakisha umusore bita Robert Lewandowski wamaze no kugenda ashyiramo ibitego bibiri. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Atletico Club Unai Simon ari mu izama, Oscar de Marco arahari, Unai Nunez akaba hari, Otaya Prades akaba hari, Yuri Berche akaba ahari, Inigo Luis Galeta akaba hari, Michael Jilang akaba hari. Uruhande rumwe rukaba rucamo Nico Williams, urundi rukaba rucaho Alexis Bango, Anayi Gomez akaba ari mugongo wa Marco Samendi uri kugenda ushakira ibitego ikipe ya Atletico Club cyangwa se Atletico Bilbao. Navuga ngo rero mu gihugu cya Espagne naho shampiyona iraza kuba igenda isozwa. Ni mu gihe kandi anga mu gihugu cy'Ubutaliyani Atalanta iri gutsinda half time Parma ibitego bibiri ku busa, mu gihe Empoli iri kunganya na Hellas Verona 1-1, Lazio Roma yatsinzwe na Lecce igitego 1-0, Torino yatsinzwe na AS Roma igitego 1-0, mu gihe ikipe ya Juventus yaje kugenda itsinda ibitego 2-1 half time. Udinese yatsinze Fiorentina igitego 1 ku busa. Navuga ngo rero nibyo ngibyo ahangaha ku mugabane w'Iburayi. Hano tukaba tuzagenda tugaruka uko bizagenda birangira, kuko maginga yangaya nago biragenda tumenya ngo champion iragenda irangira gute, kuko ubona ko mu Butaliyani hoho bato iracyari bato nyaboneka, biragoye cyane ko wagenda udesida ngo n'uyu nguyu uri bube abasha kuba agenda atwara igikombe angaha mu gihugu cy'Ubutaliyani. Byumvikane yuko ibintu biracyakaze angaha mu gihugu cy'Ubutaliyani. So reka rero nyaboneka mbonero kugenda mvugani, reka ngaruke mu Rwanda. Mu Rwanda rero ni ikipe ya Rayon Sport rero navuga ko iri ku isoko ishaka abakinyi bagiye batandukanye, kuko nyuma yo kugenda izana umutoza bita Lofty, ikipe ya Rayon Sport ikabivuga iti turaza kuba tugenda tumuzanana n'umusore bita Obedi ndetse na Dibumba, kuko aba basore